Baby me Adom TV Badwam na o hye se maka cho se na de nkomo no a ni nyina nso hu hia na nenso Kovi Tigernut powder for abaha na de one tasty na o tu wa me ansa no oba de ne cup bi ani hamu akwaba se bibi aboko te ne o so do ma Thomas o ne de we give away we na me de ya fa do bra ba ko give away de se on se na e bi ne bi kita me ba me de bi che ma me bi aso watin kasa na obi na edi bi na odi ho adanse e chere no so person try bi ti me de man se on fanko no you dey tin so da we cheche sa e ba do se we ma me penin e na me pese on di se de be ya obi empen fo de fa ma on ba Thomas so fo de mo monto o sika o ware ntie so to na company na nya sika no mo de abeso ya se so ati ase ti Thomas de be je sa de ama akokora bi okay we dey beda ahwefo ni etiefo ase ene so da so nko a okropo basaye Adom nyame e de ache ene ye ma be di aduane won waso ba ko e de aba adwaman so abone be ka say in the 21st century ye ka aduane won waso abadwaman so a ni die no ne na ho fasuo ene ne so mfaso de no e do so a na ye Kovi Tigernut powder Kovi Tigernut powder no e ya taju samwa ye de aba adwaman so Kovi organic foods ye ne ye de sa aduane won waso yi e de aba adwaman so se de be ya odi bada se ni bia utie ye no onso betimi akopa bi na wedi de ma Kovi e dan so a eye aduane ba ko a me kanfo de amodi bada se ni bia so onko di bi no eno enende me ne oba be che na enne no asa na me ko no wo sunyane na wo hwemi a chia sunyane chia timeless pharmacy ye free one obi amedi bi free wo sunyane yes di sunyane ma wo chia nyina no sunyane chia yes our inside timeless pharmacy okay udru hono mo a wo de bra free testing obia obeba bia nipa oha o edio nipa dodo beba bia no obetime nya bi na wo so waso ahwe eye Kovi Tigernut powder KOV impacho Kovi Tigernut powder ba ko pacho ni se hwemu ada na di se Kovi no atadwe ya dia eboa to reduce the risk of breast cancer breast cancer kra no atadwe ya dia eboa se de be ya ne penso se obenya bi no esi ano kwan e de mawo enti ene no ade ba ko amekanfo de mawo ne se uyo obi a we diabetic aduane we ndie ma ne yesonko na be be se me nkire wo no obi ya diabetic yesi ma ne ndie esi kira de obetimi di we bi e de afa ne aduane bi a wo pa bia no na wadi se de be ye be boa no emfa si kire engogu aduane se de doctor fo aka kire wo no e ya de a wodidi agro a ebe kofa oha kese e de abro Kovi Tigernut powder aduane we usan di no esan eboa e boost we immune system e ma wo ni peduama sojafo no enya hode no se de be ya wo metimi akon ade tia yare wa wodo a epese eni ni pedua no emra emedi esi e ma wo energy awon soronko a ebetimi abomode akọ dada adwuma so odi ba bia hia pomoden o chechire ni hia emra hye bedwa ni hia oni pe bia hia pomoden enu nti ko pe Kovi Tigernut powder ni bi na to na bi se de be ya ubetimi enya wa hoodin eye aduane na mom no udie no aye no ho ise oboneka se Samuel bia obi wa o dinos na aduane na medi na ye mi se na se de mon ka se ye dro preko me se da bi eye aduane na mom udie no ubehunu se e mon faso de bebre ma ne peduane nya hoodin we obi a wo blood pressure na so wo BP se wudi sa ye aduane ye de ba adwaman so won waso yi a ebeboa ema wo BP no a regulating se de ebeba form kama e de asama wo afenso e aduane wo ye pinfo na wo makoda nufu a wo hia se wo nsa beka Kovi Tigernut powder ni bi se de be ya ebebo benya nufu nsuo the natural way e de makoda no na wetimi afa obi wo obewo no na nufu nsuo ko de makoda no e ho akwakoye den kan wo se akoda bia so hia nufu nsuo enu nti no ene ye se enkwema no ndu sam pempenso no kope Kovi aduane won waso yi a ye de aba ebi ma dai kope bi na di se de be ya ubetimi abo so ye penfo na wo ma akoda nufu a afenso no wo ye be ma Kovi Tigernut powder eboa wo papa eboa ma nkomo no nya hode se de be ya ututu a obetimi ekumaboa enkofa aphrodisiacs bia eno no ni bebre na enkofa yarewa wodo emre ni pedua no se ufta fa eye aphrodisiacs a ebedu brebi no umo bi wa won fe no endu nanim bebre na afi ni pedua no na ho odi ni nyina eba fom ye mpese ebedu sa Kovi organic foods ye dwene Ghana fo nyina ho ese kope Kovi Tigernut powder ni bi na to na di se de ebe ya ebe bo naturally na be ma wonya wa ho odin na wetimi e de e wadwuma anade bia bese o ye bia no
wonso wetimi na waye afi nso no uyo obi a wontimi nda insomnia obi wo hono mo a anadwo be 8 9 na ne ni na gugu so wontimi nda ade be che koda wa adwuma obi obetimi afa so kora yiwadi mepacho uyo obi a wontimi enda anadwo a unya covid ni bia udi di na fama me wo kwan be fa so obeda na hwe kora unhu na wada esan say bo papa enu anu awudo wo vitamin C vitamin E magnesium potassium calcium ni nyina wo mu a eboa se de be ya nipadua ni benya hoode na de bia ni dia nyina no ubetimi akọ wejuma so wetimi ato nneoma awudo bia be se wontutu nyina enu ntie mesere wa se wo obi a untimi enda kope Kovi Tigernut powder ni bi na di afenso obi wo hono mo a ono ne wiase na obae no nipadua no wadi be 25 years no na wo hwe wedie na ase wedie na so bia wadi 60 years we anti aging ebo se de be ya dane day na wedie no eda so na hona kama enti no emema ehia eye ema hia empanimfo so hia to bi ma wo maame to bi ma wo papa to bi ma wo nana na wo fieri na wonni na obekọ ababeda wase afei nso Kovi Tigernut powder uyo obi a wani yade eya edro anase aduane a wudi no ebesan da ne edro de amani pedua na ebeboa nti obi wo ho a odi Kovi aduane sonku won waso yi a anopo be so na nani etwampe obi wo ha obedi Kovi no osana pa me sorry ye ne mani nyina etwampe unya obabi a agi aduane won waso a Kovi organic foods ye de aba adwama so se de be ya ebebo ni pedua me pa cho me nkasa engu waso be sanse aduane pa de ho anempe mo apomudin hu ehia we sanse se wo apomudin abetima ye de obo ade ahye so ye bia se woni apomudin a ye kwa wontimi nkobi se ya bebi na ye bese ye chicha wontimi nkonkwaji bi se wankasa wabra bo mani je kura no na eya ahwerew ye mpese ebedu sampempenso no kope Kovi Tigernut powder aduane won waso a Kovi organic foods de aba adwama nso a enipa bebre na edi bebre na edi adanse yos aduane amadie no nsusu anso menya no bebre enti obi kwa ho fra yes ma menya abotre de be hu wachi ni kura no ebru de awuhuni aduane ebi nsi da se ye de aduane aba adwama nso a eya wonwade bebre bi we nyina de ama nipadua enti na ye mra ne se ma waduane enye waduru entwe ne nkodu bre be so obi wo ho a eduru atwa ne hu nyina hia mema ne ndu sampempenso no ma nipadua ne nya hoodene na wusu wunya hoodene emfani wuduma enti no mecho bebi awodo bebre wo Ghana ha no ma obenye bi na wato mepa woncho enyimde igogwei wona wo gwei no epe Kovi Tigernut powder ndi bi na ato neza idu Abra Hatchland City Abra Golf Filling Station or Abra idu ho a benye bi na ato Pedu Junction obenwu de Golf Filling Station kor or Pedu Junction no so idu ho a botum enye bi na ato ewo Cape Coast mepa woncho mo Central Region so do fo nyina abekọ Honoka Pharmacy udu Honoka Pharmacy ewo da kwan no a ubenya Kovi Tigernut powder ni bi na wonso wato no wadi afi mo wanchi uko Son of Man supermarket wanchi fo nyina uko Son of Man supermarket ubenya bi na wonso wato sunyane fonko achia Timeless supermarket pharmacy eho na enne ye che bi free no ewo sunyane achia Timeless pharmacy udru wonum sesia me na ukase ya ubenya Kovi bi aso ahwe free ye che ewo sunyane enti no piemu ewo ho no mo amoso mo wo eye tachima fonko cash and carry udu cash and carry supermarket a obenya bi enso ewo tachima na wonso wato na wodi diamo no enso ewo tachima bibiduro enso ewo tachima udu sampotem nyina wo tachima a obenya bi na wonso wato afi yembra enkran fo sesia no wo nkana pa bia udu radio gold a obenya bi enso na wonso wato na wodi Little George ewo tema Ekus Pharmacy ewo Shamai obenya bi afi Tinatel Eba Center wo mo shop bia wo Ghana ha bia no ubenya bi na wonso wato momo Asante Mantema mo pe aduane won waso ye de aba adwama nso a ni nyanye din no ubenya bi ato ewo Freddy Men's ewo Asante Mantem Poku Trading enso ewo Asante Mantem a ubenya bi na wato afi Voltarian momo ho no okọ Abesama ubenya bi na wato DF Nutrition ewo Brekum Mamaland Supermarket eno nso ewo Brekum BF Apia Enterprise eno nso ewo Western Norfa udu B Apia Enterprise ewo Western Norfa ubenye bi na wonso wato sunyane fonko Green Light Pharmacy udu Green Light Pharmacy a ubenye bi na wonso wato honum afi last one uwo temali phone ti next week me ba me shefugu e de aba na me dey celebrate temali fo a
monso moto Kovi Tigernut powder eduane wo so bi unya bi ho no ma PK ene S Joy udu ho no ma obenye bi e wo temale na wonso wato me mo numbers mienu o fresh sie ya o so pe Kovi Tigernut powder ataje won waso na eye ne eduane na abadwa manso na obenye bi na wonso wato unya o sakakra edigu ka time na so ne number ni 0558 400265 0558 400265 and 0244787639 0244787639 and 0200777277 0200777277 and then na wie ne mre no wa fa bebre nti da sana nyame ya dom obesan aba na Dominion Herbal Powder and so ni best brain publication ya da almost papa one more books ahodo ensia creativity and imagination student leadership wo citizenship wo critical thinking ne problem solving and afa digital literacy collaboration na communication books NACCA4 one more approve nti ubowura ba bia ye ton books ubenya bi ato na aboa mofra ngumasua for 0507 200 200 0507 200 200 and 0504 200 300 Dominion Herbal Powder no anso ne boost your immune system ne mayenti yare bia ba no odi de sonku ne mesro wunya bia kokotobi na onso nom say diabetes say stroke wuni di ye no na ba ne first ansa na wadi di wunya warm water no waye ye wo Dominion Herbal ointment nso wo ho a ye di twitwi ni padua no ba bia ye wo ya Fred Dominion 0543158195 na no wo en Casa Pharmacy ne Herbal Shops bia mu ebi ewo ho Franco Trading Enterprise phones papa efi en ho phone bia electronic gadget bia wo pe bia wo bowura Franco a ubenya bi yewo Franco air condition CCTV cameras so ewo ho for Franco was 0246 422 338 0246 422 338 nene Franco Trading Enterprise for Nkasa the do so no sister Sunday bi a guy and so Moses okay it's not say edin komo e wa ho se peso ya jenkra to yi wa hu bi ma me de afia amankwa tamaklo